wabarakatuh. Good morning, my Lord, and everybody else in the world. In order to preserve a cultural heritage of Minangkabau and the togetherness of the people, Satu Nagari Satu event has been successfully held in Nagari Tanjuang, Kecamatan Sungayang. Bapulang Padi, or the Great Harvest Season, is a symbol of gratitude from the people. The dance and the celebration, the joy and the prayer, is really successfully bring people together under the name of a tradition represented by Bapulang Padi. Hari ini, 1 Agustus 2024, Satu Nagari Satu Event mengangkat tema Nagari Tanjuang Bapulang Padi. Bapulang Padi merupakan tradisi memanen padi masyarakat Tanjuang, Kecamatan Sungayang yang penuh dengan nilai kebersamaan dan gotong royong. Sambutan hangat Lambayan Marawa menyapa semua pengunjung di sepanjang jalan Nagari Tanjung. Alek dibuka dengan pawai pesona sapu tangan Mato menuju lokasi event. Lokasi disetting sedemikian rupa oleh kreativitas anak muda yang tentunya mengerti akan warisan budaya. Atok gonjong tinggi manjulang, mambuek sanang Mato memandang. Urang rantau cigo lah pulang, urang di kampung baralik gadang. Tari kolosal Bapulang Padi menggambarkan rasa syukur masyarakat setelah panen raya. Tarian ini terinspirasi dari elemen-elemen Bapulang Padi itu sendiri. Sebanyak 140 putra-putri asli daerah dengan bangga memeriahkan alek masyarakat ini. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan, program Satu Nagari Satu Event merupakan ajang promosi potensi nagari yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata dan perekonomian. Ya, makasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Bakarajo Samo sukseskan event kebanggaan nagari kita. Pelaku ekonomi kreatif merasakan dampak positif langsung dari event Bapulang Padi. Produk putra daerah seperti sendal, kalung, tas, dan pakaian adat menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pengunjung. Pasangan baju kurung batiba. Pada malam harinya, masyarakat kembali dihibur dengan pertunjukan randai Rambun Pamenan, menggabungkan musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Pengunjung seakan terhipnotis menyaksikan pertunjukan randai yang legendaris.
Kegembiraan masyarakat Tanjuang pecah sudah di acara pertandingan sepak bola jerami. Atlet-atlet unggulan perwakilan berbagai macam kalangan larut dalam keseruannya. Saya sangat bersyukur sekali ada program Satu Nagari Satu Event di Nagari Tanjung yang membawa kebersamaan, keharmonisan dan kekompakan bagi seluruh masyarakat yang ada. Pertahankan kuliner, pertahankan adat dan istiadat kita di Nagari Tanjung. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua bisa kompak selalu. Action! Aman, Pak. Pengunjung benar-benar dibuat terkesima dengan modisnya pakaian adat Minangkabau. Tergambar jelas peradaban tinggi budaya Minang di masa lalu. Amazing, isn't it? Amazing of what a culture has done to us. Bapulang Padi is really successfully to bring about the beauty of a culture, the spirit of togetherness, and how unique is our identity as a culture. Everyone was beautiful that day. The smile on the faces and the color of the clothes is like a rainbow in the sky. And this beautiful culture is now in the hand of a young generation. So we must be proud and we stand strong together because we have no other option. Rimbo Roge melaporkan dari Limokau.